إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مرض آخر من أمراض القلوب، بل هي أشد فتكا من باقي الأمراض، ألا وهي كثرة الكلام بغير ذكر الله. فكثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، كما ذكره الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد ابتلينا بناس يتكلمون بكلام لا معنى له، ويتفننون بتلك الأساليب، ويتطاولون بكلامهم على الناس وعلى العلماء وعلى مختلف شرائع الناس. فيقول عليه الصلاة والسلام: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. وإن أبغضكم أي أكرهكم، وإن أبغضكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. الثرثار أي كثير الكلام، المتشدق أي الذي يتكلم على الناس وكأنه هو الوحيد الذي يعرف أساليب وأصول الكلام، ويتجاوز ويتطاول على الناس في مجالسهم. والمتفيهق الذي يتكلم بملء فمه. فيقول عليه الصلاة والسلام: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله هي قسوة للقلب. ويقول عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك لسانك. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: الصمت نجاة. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: شرار أمتي. فهناك فرق بين خيركم والخيرية والشرية. شرار أمتي أي أشد الناس شرا. شرار أمتي الثرثارون أو المتفيهقون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ويقول عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: اضمن لي ما بين فكيك ولحييك، يقصد اللسان. اضمن لي ما بين فكيك ولحييك أضمن لك الجنة. فأخوة الإيمان، اللسان هي سبب لدخولك الجنة، واللسان هي سبب لدخولك النار، فاللسان سبب من أسباب عذاب القبر. فأكثر لسانك بذكر الله،
وعود لسانك على ترك آفات اللسان من الغيبة والكذب والنميمة والبهتان والسب والشتم والطعن واللعن. فيقول عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا بفاحش، أي الكلام البذيء، ولا بفاحش ولا البذيء. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيننا على حمده وذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يعيننا على أن نكون من الذاكرين الله والذاكرات، وأن يعيننا على ترك الكلام الفاحش البذيء، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم. Amma ba'd. Aziz Müslümanlar, muhterem müminler. Bir hastalıkta, o da gönül hastalıklardan birisidir. O da nedir? Çok çalışmak, faydasız çalışmak. O bazen bu haçetlerde şöyle biz diyarıq haçet ustasıdır. Ama saatlerce selaşı ki faydalı konuşma çıkmaz özünden. Ne buyur Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? İnne ahabbakum ileyye, en sevdiğim kimseler, ve akrabakum minni meclisen yevmel kıyama, kıyamata da benden yakındılar. İnne ahabbakum ileyye ve akrabakum minni meclisen yevmel kıyama ahasinukum ahlakan الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. O kimseler ki böyle hoş sözler var, hüsnül huluk var özlerinde, sözlerin bilenler, hareketlerin bilenler, kimsenin cevulunu kırmazlar. الذين يألفون ويؤلفون. Ülfet var Allah'ın, alem muhabbet eder, alem sever özler. Ne için? Hoş sözler var. Ve inne abgadakum, en haz etmeyen kimseler, en karahiyet ettiğim kimseler. وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة. O kimselerden haz etmem, benden de uzaklar. Men ve meclisimden uzaklar kıyamatta kimdir? الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. Sarsar kimdir? Çok çalışan. Bakarsan her konuda, her mevzuda tutar alamı. Saatlerce salaşı. Ne mevzu salaşı o özü İslam alı saatlerce salaşı. Sanki özü mühendisi, özü muallimdi, özü ustadı, özü habirdi, özü her şeyde bas özüdür. الثرثارون. الثرثار yani çok çalışmak. Bizim sözümüzde diğer bir uçağı, çana bazı çanaya pot verip bu kimseler. Efendimiz bu şekilde insanlar haz etmez. الثرثارون المتشدقون. Şu böyle oturana meclise bir şekilde salaşı sözlerini de seçer sarışanda. Hatta alem diyesin, bak bu nece salaşırı, bu nece bir konuşandı, bu nece bir mütekellimdi, bu nece bir dili var, nece bir ilmi var, nece bir haçet bilendi. Bu meclis sahabidir. Ama bu sözlerinden alamet ta'ni eder, alamet tecavüz eder, ulema tecavüz eder. Mullalara tecavüz eder, şeylere tecavüz eder, büyüklere tecavüz eder. Hatta alem diyesin, bak bu bas söz bilendi. المتشدقون المتفيهقون. Mutefeyhik nedir? O kimseler ki böyle ucubdan salaşı. Biz yarı burnundan konuşu, tekabburluktan konuşu. Sanki paraydan haçat çıkır ağzından. Seleşmez bir sözü burundan konuşu. Bunlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. وَاِنْ أَبْغَضَكُمْ minni. Ben ikrar ettiğim kimseler bunlardır. Ve meclisimden de uzaklar bu gibi insanlar.
Ondan alavat bakasan sözlerinde bir Allah'ın zikri yoktu. Sözlerinde ta'an var, la'an var, sögüş var, gıybet var, nemimet var, bühtan var, kadif var. Pis sözler var. Bu nedir? Sertardı, müteşeddik, mütefeyyikti. Çok bilen dedi alemin sözünde. Ama bu gibi insanlar da Efendimiz'den uzaklar. Efendimiz de buyuruyor aleyhissalatü vesselam, la tukthirul kelame bi gayri zikrillah. Çok konuşma Allah'ın zikirsiz sözlerde. La tukthirul kelame bi gayri zikrillah. Fe inne kesretel kelame bi gayri zikrillahi kasvetun lil kalbi. Fe inne kesretel kelame bi gayri zikrillahi kasvetun lil kalbi. Kalbi kası eder, kalbe kasavet eder. Kalbi imşak etmez, Allah'ın sözünden uzak olur. Ondan sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadise buyuruyor. Bu hadise bir dikkat tutacaksın. İnnel abde le yetekelleme bi kelimetin min sakhatillah la yulqi laha bal. Bazı insan o hakikati atar ağzından. O Allah o razı olur o hakikatten. İnnel abde le yetekelleme bi kelimetin min sakhatillahi la yulqi laha bal. Yulqa biha fi nari cehennem. أو يهوى بها في نار جهنم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Bir söz, bir hakikat çıksa ağzından, o da Allah razı olsun o sözden. Eğer nükte olur, eğer hakikat olur, eğer sögüş olur, o söz sebebine Cenab-ı Allah atar sana taşa. وَاِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ مِنْ رِضَى اللّٰهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالٍ يَهُوِ بِهَا اللّٰهُ fil cenneti ev kema kâle aleyhissalatu vesselam. Bazen insanı bir hoş söz çıkar ağzından, özde bilmir nedir. Yani düşünmeden bu hakikat dedi. Allah razı olsun o sözden. O söz sebebine Cenab-ı Allah atar özün cennete. Ve bizler bunu bileğin. Bir harf ağzımızdan çıkırsa, bir harf nedir? Hapse muhasebet olduk. وَمَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Yazılırsa için. Bir harf iyiyse iyi yazılsa için. Kötüyse günah yazılsa için. Ve bunların halli nedir? As-samt. Üsküt olmak. Cenab-ı Hak buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Men kâne yu'minu billahi vel yevmil âkhir felyekul hayran ev liyasmut. Kimin imanı var Allah'a? Kıyamete imanı var. Yok bu da hayır konuş. Yoksa üsküt olsun daha iyidir. Ve bir hadiste buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, men samate neca. Kim üsküt oldu? Necat ondadır. Hılas olmak ondadır ateşten. Ama yok batıl üzerine, yok hak üzerine konuşasan. Ondan sonra Efendimiz buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam, اضمن لي ما بين فكيك ولحييك اضمن لك الجنة. بس zaman ile dilo parizel, dilo maketol ma beyne fekkeyke çi eyyâyûren. Çi eyyâyûren bunun arasında ve beyne lehyeyke bir gudun sakalı arasında Efendimiz dili kazıdır. اضمن لي ما بين فكيك ولحييك zaman ile men. Garanti ver bana yalandan, gıybetten, buhtandan, nemimetten, sögüşten, kötü sözlerden, harap şeylerden. Bas bunlardan zaman dilu parizeyle azmunun lekel cennet. Cenneti zaman ederim sağ olsun. Ondan sonra böyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şirar-ı ümmeti. Ümmetimin en kötü kimseleri. Bizde var hayriye, hayrukum. Çok hadis var hayrukum, hayrukum, hayrukum. O bu nedir? Şirar-ı ümmeti. Ümmetimde en kötü kimseler, en harap kimseler, en istemeyenler, en makruh kimseler. Es-sertharun. Çok seleşenler, çok konuşanlar, çanabazlar, lavçeler koybeler diyağını. Ondan sonra ne buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam? Ekseru hataya ibn Adem fi lisani. Ümmetimden ibn Adem'in en çok günahkarlığı dilindendir. Hakikaten sana bu dili usanı koyar cennete gidersen. Bu dili usanı koyar ateşe gidersen. Bu dili usanı koyar turbada muazzab olursan. Bu dili usanı koyar turba cennet olsun. Bu dili usanı koyar Allah'tan yakın olasan. Bu dili usanı koyar Allah'tan uzak olasan. Bu dili koyar sana alem sevsin sana. Bu dili koyar sana alem ikrah etsin sana. Ve mühim makiyet olağın dilimizden, dilimizi pariz edağın. Men samata neca. Kim
Üç küt oldu, necatı ondadır. Necat? Bir gıybet yedirik, birden söz geldi, üç küt ol. Üç küt ol, Allah için ter üç küt olsa, necatı bundadır. Allah'tan duamız ya Rabbi. Rahmet eylesin halimize ya Rabbil Alemin. Allah'ım bu sıcağı rahmet eylesin bizim için ya Rabbil Alemin. Allah'ım bu sıcağını sarılık eylesin bizim için ya Rabbil Alemin. Allah'ım ya Rabbi olsun dilimizi parz edek ya Rabbil Alemin. Dilimizi parz edek yalandan, buhtandan, nemimetten, gıybetten, kötü sözlerden, ta'andan, la'andan, soyguştan ya Rabbil Alemin. Allah'ım ya Rabbi olsun dilimizi parz edek soyguştan, harap sözlerden, çibarol sözlerden sen razı eksen ya Rabbil Alemin. Allah'ım rahmatu o andersin üzerimize ya Rabbil Alemin. Allah'ım rahmatudan bizleri mahrum etmeyesin ya Rabbil Alemin. Allah'ım her kim bizlerle hastadır. Bizlerden dua isteyip de o hastalar. Özü acil şifasını veresin ya Rabbil Alemin. Allah'ım rahmatu andirsen hastalar üzerine cevullarını hoş edesin. Şifalarını veresin ya Rabbil Alemin. Allah'ım her kim bizlerle kimya ve cüratallı. Saratan hastalığı var özünde. O kimya ve cüratın şifayı ve rahmet eylesin özü için ya Rabbil Alemin. Allah'ım bizlere sıhhat afiyet veresin ya Rabbil Alemin. Bizlere sıhhat afiyet veresin ya Rabbil Alemin. Yolumuzu salmayasan zalim doktorların yoluna ya Rabbil Alemin. Bizleri koymayasan zalim doktorların mürvatine ya Rabbil Alemin. Allah'ım analarımızı, bacılarımızı, kızlarımızı, özü stresin, iffet üzerine bunları basyasan ya Rabbil Alemin. Gençlerimizi özü basyasan ya Rabbil Alemin. Bizleri kurtarırsan meşakilden ya Rabbil Alemin. Gençlerimizi kurtarırsan meşakilden ya Rabbil Alemin. Kurtarırsan bizleri mahkemelerden, merkezlerden, hastanelerden, zindanlardan, muhadderetten, harap arkadaşlardan ya Rabbil Alemin. Allah'ım her kim bizlerde cevrinde bir dilek var. Özü cevrinde cevre veresen ya Rabbil Alemin. Allah'ım her kim bizlere sihir, cadı, fal, göz nefes olup özlem. Özü acil şifasını veresin ya Rabbil Alemin. Ve tüm falçıları iflic edesin ya Rabbil Alemin. Allah'ım her kim bizlerde sır zulmesin. Özü şer intikam alasın özden ya Rabbil Alemin. Bizleri kurtarasın zalimlerin zulmünden, gaddarların gadrinden, xerxizlerin ve fal zalimlerin mekidinden ya Rabbil Alemin. Allah'ım pazarımızı rızık edesin ya Rabbil Alemin. Cevlümüzü hoş edesin ya Rabbil Alemin. Milletimizi şad edesin. Bayrağımızı çıkacı edesin ya Ekremel Ekremin. Allah'ım memleketimizi pakleyesin zalimlerden, gaddarlardan, xerxizlerden, fasıklardan, facirlerden. Var ki Mısır memleketimize belbele salsın. Allah'ım özür şer intikam alasın özden ya Rabbil Alemin. O memleketimizi, o devletimizi emn ve aman edesin ya Rabbil Alemin. Allah'ım her kim bizlere zürriyatı olmuru. Özü salih zürriyat verirsen, cevnini hoş eylesin ya Rabbil Alemin. Var kim bizlere borca boğulup yardımcı olsan borcunu verirsin ya Rabbil Alemin. Var kim bizlerde dardadı, sıklattadı, mazlumdu, mahbustu, mağdurdu. Özü bunu nusret edesin ya Rabbil Alemin. Allah'ım ölülerimizi affedesin ya Rabbil Alemin. Nene babamızı affedesin ya Rabbil Alemin. Yerlerini cennet edesin ya Rabbil Alemin. Bunları Efendimizden haşredesin ya Ekremel Ekremin. Evlatlarımızı tevfik edesin ya Rabbil Alemin. Ümmeti Muhammed'i tevfik edesin ya Rabbil Alemin. Bizleri cennetinden mahrum etmeyesin ya Rabbil Alemin. Bizleri Efendimizin şefaatinden mahrum etmeyesin ya Ekremel Ekremin. Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Kema sallayte ala İbrahim ve ala ali İbrahim. Ve barik ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Kema باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين آمين أقم الصلاة